enti se ye ba eye mama part Agradaa school one eye EMPRESS GIFTY omo beef ya abusua ekopie mu ewo court ya sesi ano mama part ede gifty kai na ye nim se case na ba ye mama part ebeye din na oba ye nso osan so be ka nsem bi efa ho na nda me no kasa die eye Kumchacha prophet Kumchacha ono nso aba be de ne ho agi eye ntokwa na ekoso no yes Kumchacha ede ne ho aba be hyemu a ono nso aba be di nkomo bi ede afa ntokwa na ekoso na wo hwe de wa eye Kumchacha eka nem se na te se o support eye gifty na obeka asa ensem no mama part adi nkomo wo ho ono nso aba be fire eye Kumchacha ama Kumchacha nso asa nso abere pride back bi na busia yentie de eye mama part o kan efa eye Kumchacha abrobeka omo tokwan ho ensem Kumchacha abetla ho mo amofre bone se papa na amofre papa se bone papa me ka kire am fa agon wona waje watum se obekon tokwa e wo media ne so e de wona kon obi ehu wada pa wo ba media ne so record a waje wunji bi obi esue nyansa amanka do kra wudi nachi look at amanka do onko unnecessary fights aje wa be kanu e na obekon wanyini babia wanyini aduri awo ma ewo fie be mankatachie ahwa bawto unsua nyansa mama part ebedi nkomo ewie ya ehwa na Kumchacha ono nso ejinja no na abusua ensem a Kumchacha ono nso edit udwa fast watching 2 million stamps ena me so won fast wo echi wukun kwasampani jimi fu kurasini what you say kaya you boy no edi wachi no me so won fast watching na wukun na ye friend na siama no dama no wo reverend obofo wa na wo som reverend obofo sa no ye yenkoda ai ye som no ena wukun a wugya no we Pastor Eric ekofa boy ne baye sa wo se why you so for my media and ye see a man in my bow or buy your pet and I would chill on our real we be now the palm. Ain't not just another beef and I shall see Kumchacha versus mama part at Agradaa school. Now Kumchacha asansu abedi inkomo ewo ho abusua eha aye GH kwabi media so message obaso anidiemu na wa subscribe to your channel no send update bianso etomo a wonso onsa abeka bi na wa share ato other platforms so amaye abusuya don't forget so ubeja o comment under the comment section eho amaye eja abusuya ma member ba insemu na membiemu na te ase yi Kumchacha ebedi nkomo na utie nkomo a Kumchacha odina kame te se asam na abano akwakwata nipa ba ko achi na ofaya nipa ba ko because omumienu ni na omo ye public figure enti se bibi say happen as a prophet no e was say who defend omumienu na o kan we kakra na o ka we kakra by kame te se ono Kumchacha no okwakodi eye EMPRESS GIFTY achi na no e na mama part chire mu a wo ne hwan a ntokwa aba emamienu ye twa ye ho ewo media iso na wo Kumchacha ebe ye de ebe support mama part abusuya mama part aba be fire Kumchacha na yentie nsam a Kumchacha aka mama part aba na na urade nyoka se media de wosofu Kumchacha na enne video ya me yama mame Agradaa mame Agradaa mabu din sen mabone mprenmiensa Ghana fo aye musuo sam obekasa na musuo sam obekansam hwe wo hwe social media no so a maame yeso EMPRESS GIFTY mu be ya na bosumi mienu nie maame di ma EMPRESS sabe wode na ya si twa ne mpoa edi na tem wode sabe ensam bi etan ene nkrofo ne de da na asofo ne da ena politician fo ne da chasa di maame ne ye no etan eye bema ene ko ye saade ye na ka Ghana fo nyina betu ogu ne so batitie mu aye amosole a no kora wo wa musuo sam obeka no sofu Kumchacha meka Isaiah chapter 5 verse number 20 yentie Nyankopon asem bi e wo ho no oka sen patrol tie Isaiah 5 verse number 20
Sha no kura wo ho a yanka e wo kurom a na nipa ente o kan sen Isaiah 5 verse 20 no. What saying? Onye. What say munye? What of so bone se papa? Mu a mu bone a mo fra de papa. Se papa so bone. Na mo fra papa se bone. What of you sum ye han? Na mo di esum ye han. What the han se esum? Eye mu a mo de papa ye bone. Ade a ma mi ye etan. You can never cast ye totally bad dash. And I'm also so then in yon ba na se ni nufu ni ba and wo obeyele na what kicking some food and some one and some time edibu empress mufisa winning ade edi Kumchacha edi nkomo we ewie ya na mama part esole ye ese Kumchacha enya baako enya mienu wodi kan be kan biem one few na we die onfa ho enchew o hwe ensam mama part o kan any anointing oil o de agu na pampamu a o kire mu a Kumchacha no oye de nyankopon nipa eho adi agoro na mama part afaya eye Kumchacha yentie de mama part oka. When I was anointed by the Holy Spirit, any nyame ye me skin we or ye skin or ye skin take because nyame who say for me to be a great woman of God, no, all these foolish things I will see it. And now you see Kumchacha, abet now, mo frere bone se papa, na mo frere papa se bone. Papa, me catch now. I'm far gone. When I want you to say about Kuntokwa, it will media so. It don't wanna come. Obi ehu wada pa. Uba media so record that what you GB. Obi esue nyansa. Amankrado kra wudi nachi. Look at Amankrado. Uncle unnecessary fights. Aju wa be kanu and obekun. Wanyini, baby wanyini adri. Awo ma, ewo fie, be man katachie. Ashwa boto unsue nyansa obaso prayer na one me be ko na me e wa de se me benya time be ma sofu dwedwentwi a watena media so akiri wo be yire e wa bra wo depress mu obeyire a wo no wo depress mu na ma me gegempo ya to na twene na wo papa bola avo no so me kanya asase mo de akere wo ma me gegempo ya to na twene wo bada bai Edian wo waye o bada ben mami gege po ya to na twere mami gege o tena simpie so defend ye so many years ya reject no na wo nyamia mampo ya fa na anya hwe na dabi ebe papa nyamia mampo ya fa na anya hwe na dabi ebe nyadwen sachira na o si nyamia frewa ka wunya mesem pa so bi ko ka wunya mesem na nkwasi antokwa no emfatao. I'm telling you the gospel truth. Enkwasi antokwa no emfatao. Uti media so like attacking people for no reason. And so motobong usofo na wudi nachi no na kola na waji obi o the covenant seed abu obi billions of pounds. I do police station. Why can't you come out and talk about it? Usofo na udi nachi no na kola at the covenant seed abu obi. I'm not do police station billions of pounds and yes kaketwa. And yema when you na shishamoto ba you are trying to whitenail your kingdom. When in what ye sa osofo mua wode wo kingdom akose wo biase ene mpuatwa ene jimie ento kwanti wodi fi akawaware ye adi wo biyire oba wo depression mu wodi na wie a record no ede na se bon abegu abonten wo sanya to me any party you se wo ba ni party you e ma tie you wonya ma mo tran so mu tie ene de me ye wi wo dam no ebe ba rough ene me to dam ama ene me to a dam e di ama ene wo dam no ebe ba too much me ka kira wo ya kola eye me din so ana wo de ba social media so eye me din me na wo be gina me din so me defend Agradaa ena me defend Agradaa ena me defend Agradaa me din so ana wo de ba media no so ena ma me udi kodi ma me gegachi ena wo koye wo dwaman a wo ti asori di mu mani guye anya na be ka che Ghana for say eja be mpa say
obema the body guys be no ayra enyawa enyo na be kan enyo na ba bonte be kan na wa ba bonte am make this accusation up to the great man of God so ama na so forget ayi the ex body guy the wu na ya the target is onu na ekuna who give them the opportunity say am for sa se no target papa no eyewa because we now the audio ebeto abonten one na with the audios ebegu abonten say eja bempa enu mu nsem ni the audio is there ochena meba bebo audio na me wetie one na the beto abonten na me meti yi na obi the audio aba say Agradaa meku say papa be owusu bempa kan say mema Agradaa yira na say Agradaa yira wo krom ha maye mi say obi a na me number bi na obi to sham so na me kita phone e de meka e da bempa de ekokumi no wedi ka be ka say obe mama yira amanfo de be kumi no. I will say that for the man to talk to you one-on-one on phone for you say what they would damn to record the great man of God what they would damn and at the recording and at the better one say so be NTA or who be pass obe man bodyguard me no ayira and then no any answer and the back who ye and at the na wo mu ye no a wote ase no or the I am share because yemi enu ye bodyguard and the audio appear see be ma yemi enu nyina ayira back who and I mean swear that is why it's here owusu no ebia wo bewu no oya sa video no what sign when you wa de mfere ade wasa betena se who be defended sadie we who puts the olumai into this disgrace eyewa we are selfish the obedi na we here when you megu ase sister usubai go and preach wo se nyame afro go and preach the word of God ko kenya me asem no ya brew and wanu mu nsem nyina ayewa we who repeat ho and I will trouble Agradaa Grafo, Agradaa Kasia, and Agradaa this. And then you be that. What's the media so 3 solid years? And then I won't come and nipa and say that. Mimi to way, a dear panel who bets me a different thing. I want no more media so I won't say that. The other can be a wakabi, but I'm still counting my blessing. The other be a wayabi. What ye had the HIV ever told me basso. You think say you go scot free? Me say, I doubt be see on my gun. I me Agradaa no co pressure, no co fine, no co tantalizer. Me so muno. Me say owusu bempa cannot take you from my hands. Me catch it out and check. Mo better shock breaking news. Sama na sinwa. Where you so obebu bo kiss. Egu asofo so. Emma be yo kumu nyina fa mu wuye no. And check. All the pastors are doing case against him. He will go to jail. He will be arrested. And check. Ebeye breaking news. Make a chiramo. And appear owen. And appear owen. What to know? Yes, or bronsam. And then samadin. Or bronsam. Come and nipa me count. Ma obi me count. Mobi me di watem. Obi a me di watem. Penin toto. Wujra ho brintim. Wujra ho brintim. Be makete chia wosha size 46. What drink kete. Wosha size 46. What drink kete. Unim nyansa. Ye buwa wumpe. Ye respective wumpe. Ubia me kao. O komasofo. You are trying very hard. Sawo ne me beko. Me. Akwa. Te sawo. Akwa bodamfo. Awo damwa bakamu. I'm watching Wunia bad dino. I record the new summer big one. Whoa, why never for serious or my way? Let me tell you something. If you don't know, let me tell you something. Ubejinaho. And I got this cow MP before. And at the end, hope Sarah have no time. All because I'm about me. I don't see what family time. And I am now NDC. And me say after say JM ebe wie no. JM we are NDC ni bi obeba no obeba. But when it comes to the MPP, no baumia, no. Enti in some way na mama part e kan ye. Owie ya na Kumchacha esanso be kanta ya usua. Kumchacha asanso abedi nkomo e wo ho endam na no kasai. A ono so the mama part na all kan no. Ono so aba be kanta usua. Say the new beef aba he there. Ye di akire de beto mu bia no.
Mubenya bi ati. Yentie de Kumchacha ne counter attack na de ba. Medin de soft Kumchacha. Video we me yama okonfo Agradaa. Na me wa kontum. Afe na me beba Accra. Eti we ya me de ma no eye first aid na me soft Kumchacha me de ma. Wo se me te wo no me ho kire me. Hwa okonfo Agradaa ma me nka sam kire so wo sika kire me na wo sika kire me wo sika no enye kwan papa so na wo fa so nyaye. So okay, Proverbs 15:16. Proverbs 15:16. Bible so ni patri ni ade papa wo no ade papa wo enumonyam wo mu kire wo bonefo a wonya de bebre wo kwan be na afa so a wo di nyinye sika aye sika gale ne nkrofo epo a wo bobo won those days now to me gini papa ko 5 billion ema cases ni bebre be ba manim utumi ji obi 4 billion ni papa ko eto be gini 3 billion ema case no bebre ko Adom FM ebi kokọ Hot FM radio station akese bebre eti wo si Kenya na wanya no tie kwasiaba jimifo wo si Kenya na wanya no UK ni beka say totally badass. What I say okay, Jeremiah 17:11 Bible so obi a wo pa de yenya na wanya no kwan paso no what say akokohwede a obutu nkosua so enyo no to ye wo bebu ni nam fa agya awie obeye kwasea once kwan afa so a wonya osika na nya papenti no once ne we do kokoto ne ade ye kire na we do ko ade ye kire na we do ko eti me osofu Kumchacha konfo Agradaa bebe se me catch se rewo me so won faso wo chen wo 2 million stamps ena me so won faso echi wukun kwasampani jimifu kurasini what you say kaya you boy no odi wachi no me so won faso wo chen na wukun na ye friend asiama no dama no wo reverend no obofo wa na wo so mu reverend no obofo se no ye yenkoda aye so me soma no ena wukun a wugya no we Pastor Eric ekofa boy ni baye se wo se why you so for my media and ye see a man meboa or buy ye pet and I would chill on our real we ni we na de pam ukun but and Jimmy 4 back on 4 was some penny Agradaa Jimmy 4 oh bag a country will be so be 2 ni gaman for who see so what will you make say what will you make mama come 5 Mame mo bi nchiraw dia wona start akomo first dia friend akapo konfu bema ona di kan wale no ena woni ni jaye woni ni jaye wie na be wale Pastor Eric ena Pastor Eric so ne wale wie ye ena wuja Pastor Eric wie ye pe ena eden ne si ye Miami kuromuni okọ wale no US ni boga kama fe me pese me boni din eye mi kuro mu ni man yi okọ wale no ena ne wo baako ena woni ni jaye eye me yensa ena wa ba wale asiama aka wo sen 4 eti wo tiwe konfu a wo ho ye wo desa konfu ba wo ho ye wo de wo wale me mama mako 5 wo jai wo chin sameli ye ni ba no eti se gbe na we social media na ade no ma me ka sam cho we eye pressure na wo agotoma wo won abuo bi afra na kraman wo be wuntama na free BP da bia kraman wo hu bibia ba edina mo hu bibia ni wo bi nani na okonti BP ena tai ku kraman what ka say once social media na da wono once wa wadwen se wagimi na konfo ba Agradaa konfo ba jimi fo wonim nyan senti no once obi abeka wasema na wo be so ne so na wo reply but wo nam we asem bia beba kurom wa bia wo de wano ebeton na wakabi we na me de ma wo eye first aid na me de ma me Kumchacha me won kyerem yo but wo tie so fu Kumchacha me te wono me won kyerem ye bi se wo nua 1 gig ya se han ye bi san da no won ba me fie ba ko wo tuba won ba hono tuba wokura mente wokura eye 2 bedrooms dan no eye 2 bedrooms mi ya mi fie esi wokwa eni pentem ya bisa Richmond ye obi e TV ne ma wono
Ono one baby e TV mame. De wo bi e wo konfo Agradaa wo TV ma wo no. Ye fra ne Richmond. Ono one baby e me TV mame. TV ne woni ama nyina agu obi san se mi fie na wo tuba no. How many rooms? 12 bedrooms eno kuresi wakwa. Sabe wo kire me a anka me de ahen. Bra mi fie be hwe cars eguo. But me fan ya abo. Sabe eno nya cars ani dede. Ene ade. Eti wo say konfo ba Agradaa konfo. Na wo say wo sketches of Kumchacha. Mama kaza ma jono. Wo si ka no eje kwan paso. Where your first day na me ama fa. Masi aba osubiem wagim. Enti na abusuan ntokwa ne de anya ahya ase Kumchacha ene ma part. Ena sesia no beef no ahya ase mame hu adwenkyere e wo comment section o wie nso ane de mu. Na wa subscribe to your channel no send update etomu a wonso obenya bi ati na wa share ato other platform ase amaye. Keta wo se enye dodo no makra baba.